na Charlie punchlines na anode oma ya no masa hwe musicians no omo forget it they should forget sa ko be ye na adwene so obeye musician a Shatta ne yi Stonewall ane Samini ne omo amaka no mini omo forget it aka na aka kire me say de ma sa asem we esi ye nyina ne say bullet Yo, what up, Paulino Multimedia followers? Welcome to another exciting video. What I say, I'm strong Paulino Ade. So on subscribe to the channel we now Adaroma. Click the subscription button and click the notification so there. Anytime we post a video, you get it straight. If I chop out file phone, I said my family and they call Instagram. What I say, do Instagram app now? No, I search it Paulino_com. Paulino_com. No, follow your host send there. Anytime they post a video, this or and as a picture, we will be come. So I say, happy hour had the and then some Papa international boza Papa mejo so eja aban say social discount aban say social discount social discount ni assistant social discount there na so mark I go be nice girl Bianca Bianca oh minimum no so oba no ho efa say bi wagimi oba no ho efa no was nye jimi ne bronfo nsan yen nka ho ani e friend no Bianca tus oba no ho fa aha ne brofo oh oba no ho efa wagimi na ne brofo nsan ye your friend Bianca tus all right say over so Bianca ya kan was a very beautiful girl YouTube here search it GH Bianca GH no Bianca no ebum TV GH Bianca TV we be no comedies we pray Paulino Multimedia be also a share back community tab into the work run one community tab we be na we be girl na kan one obi ne kasa o kasa say please don't spoke James on me James no can James down hey papa there don't go Papa. There's a nice video here. That's right. Kama. Behind the set of Akan Rough and Smooth. Unkai Akana. That's right. Akan Rough and Smooth. Papa Akai. Oh, me ka omopa. O say Akan ne bullet. Yeah. It's a bullet. Omodo e na omuntamate those days no near from Rough and Smooth. Massa omonyom eba. Minua sene amanfo di ji omoni wo krom ha no be bia be fa organ ha bia ne amano ni nyina obia di obia ye di jinam de pa wa ho omede mpia bo swaga bo beautiful na beautiful no boy ne sika nhyeda ni ho na tim say yes ombo hia dondo na pressure no ho so ati ase ene nyame chi oye omo adu no bo swaga na swag na ye de e pa asro so that's no munye sika akra no kobo dance for me dance for me that's more dance for ko bon wa ko twa video ni kwa ba brechire aha anyway oh wow my anyway ma minya age awa tonsu nti o mo ase da de mi fani ti na Rough Smooth minimum o mo pa no papa no mo san guru su san be ye nyom send your fire yeah. Oh Ghana ha and your area kona bia ade tanin ne ya aba sia dia da kwam this is a unim Akana. I take you back to the history. Who Akan is. Wa born home in industry. Papa international. Enti no Rough Smooth omo de omo abaye adwuma pa yemfa ho ye de NC cause omo ye niam bebre na those time kra omo sambo sanwwe break your waist break oh my massa na wutimi se nkrofo no kosoro na hype no anwedene stage bia nkrofo nam ho Ghana emfa na omo nyom entene ye ene ne ye bra panyi ene o gede ye kodi omu nsemu ane ye no an forget
omo timi de saa nwom ne jamanfo girls wo omamu a enye izo so that say ne mu wono omo bobo nwom shaba ne ade ahete wo Ghana ha ena medi de ade nam ya ena yi asumasi bullet okori yi ge akan ge oh breaking news high pollution multimedia that be oh no ya kasa me kasa me break isa then ayi info like also me akan aka kire me say de ma saa asem we esi ye nyina ne say bullet eje ne girl anka sabi anka okwa wa no ne girl anka okwa wa no na bullet si ya kire ena ma we ka na akan no hwa aniguase mfata kaniba ena pawo no okwa brechire ti wo ba ye no na ujafo so afa no ho adwene eno ena okofa eboni di anwom na o ma twetwegu nyina de ma eboni de to nwom is alleged asem na me kan yo o say aka ne ga cho ena me kan ya is alleged asem na me kan so that say you see bullet at the letter ba no see wa obeti me bo asa na me kasa so that say is alleged asem na me kan oh ni me one day die oh forget it papa it anwom na say akan e dia ba na de anu edene na kwase menya akwanya eko set ne so ekohwe niema abra shatabande baye na akwayi ewa proyo so atiase esi ono na atim se Ghana hadie eba music na jimi a yede abata music ho a utim se oteso wo Ghana ne wiasa fa na nyina esi Nigeria fo no kra pa ginatum because enema o ye no enwanwa na enfenso kameme bompa ese Ghana fo enso so no so mo nyitum because ye nya ade Ghana fo de ye nche and I know your friends say we good thank you miti momunye support to sa akwa no eno ono so belande ye ena bra bi no onso ye fe no abrekuma o ka sa oh abrekuma ga ya akwa yo rap ya wase me e fra me abrekuma me sa no pa me di pa no so o mpe ma asem ne ye wa no kakraka sa akwa no kafra sa akwa no so no ono so wo so na nwuma masa nkrofo yi eto ye no anu edene e wo so obomoden na otimi pebihwe me nua wahwe bia na o sam so na so me wo set no so kan say polino multimedia yem pese ye be wa betum futuro agu ye fans and say that's right ye koho me yakotwa nti otorofo na say me dance ni wo ye evidence ni that's right tu hodi akwa tim se chatabande sika o che wo set no so no me na down papa na wo hwe Ghana de nam nim se bi de bia nanum atutu no oto nwom a anka mframa bebam e bia se but utimu se nwom oto ye no na tali point lines na anode o ma ye no masa hwe musicians no o mo forget it they should forget sakobe ye na adwene so obeye musician a shatane yi Stonewall ane Samini ne omo amaka no mini omo forget it what will betwa mu nyina shatabana I'm telling you enwom no our vibe ankasa me na em mama utimu sese how engineer no so bre se Mike ne wo so na esi ombu bibia de Mike ne bafam otinya kwanya timi furo nti no mebo akana baso idea wunyaye ehu se enwumi me de bai e wo se mitimi hu minya sankrofo we bata ho ma ade ni dimu sa adwene na wunyaye no mebo na baso pa waya ade papa yeah waya ade na hwe cruise no mugusu ni nyina so otim se comedy kakra wo mu nti ama enwom na fly he said now cry na enwom no ema out no anyam yadom e kina ene eba no utimi se amanfo aye eager say omukwa pretie I think Ghanaians should watch out. Okay. What can you na papa Ghanaians should
watch out. Papa. And you title me a blessing. I can't bless enshira enti we so ye enshira enum we enshira nkasa e ba be peja akan biem amena kosoro sa kan wo so dada wo se so kwetena abrochiro okay nti abrochirifo no de uko UK London Canada ni ade ni America ni ade na en wa se ho nyina na oba ha no we se case na esi yediti no na we no be esi de masa akan be bi obefa bia akan wa se ho so mo nyum bi so ko Hollywood movie bi na so ho asem on the bullet back and forth ben de ye be pen na twetwe papa be bullet so bona baso okay oh bo adwuma pa so ne e mankoa na eja o manage wo mo na wa ma e man so mo anim abanyam ewo Ghana music mo me bona baso pa wa ya de opon se ye huni se o nani so ade ne kwa mfa sa mfa mu a enye yi so atase but wa nwa kwa ne ge no so ama sa adwun wi ama ko mun tem tuma ne ye e mo ankrofo so say me ga so wo se no wanom sa wo say asem na wo kai wo say Paulino de oge kan wa hwe nwie ne o me kana because say am so let about it imagine Paulino hwe enwom ne de no kwasem ede enwom ne ede what I say na baby am de ya kan part no I'm not so no dey make actually her phone na say yeah enwom the title blessings nshira can featuring Shatabando EY Poyo Ablekuma Nana Laser na Ablekuma it's you there searching room search anywhere where the file phone na search a very dope hip hop track omo video ni so esre emoashi wo ko hwe be ma pa Shatabando eti ahemfo akunwa yi mu no wadende na ko hwe oba bi Shatabando ekro oba na oba no minim etu ekuta girl na ge you wo so le to ase akasa we kana akasa ade na okwa asora romance of akasa wo so to bi si awo malaka se gwadi nyankopon kamna man ni gina kamna no ho etwese betia ni se kun o fili etwa o fili etwa I'm telling you girl so you see shaking tone ade no efeye I think say na pia o nti ge ni okay nti tweg ne beba na ba ko dem se wonim se Shatabando akoto se ya o tu sika ni go nti wo so wo ba fam to ye se ya na e bo Shatabando to fam so no kra no o to ho be 5 minutes an o de hwe dabi yo mo de obose mu tu yesu ntu dia mo we Shatabando we feel ha o heto o da feel ye we want say it we ja art no e no o heto no akan e dina o we dey go ba ne we onim se camera dan so mo hwe akan onim se camera da we mo hwe camera be dan so mo hwe I think track the manager sin e dina ho no Shatabando na ojafo AY Poyo sin e dina kire ho no won so ye rehearsals better for set no so na so de na ade a mebo akan abaso no say e say akan we be studio baby o mudu twa no aye ono ankasa ne dia e wo Westland studio no say obi a obi person odi twa ni music video ni ade obetimi aba ho a obetimi aba ha bet efe studio we fe o he lighting ni ade ni enema ho we color bia obetimi asesa chroma obetimi use Sanya mani na o until efe I can't ebona bas why ade I think say enyum no me was set no so but me yan music video no ba except skit to the promo na mo twa ba na obi nka jo se video no ye drop here me can go down share mo bi so hwe the fire status no bi so fire the 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 status oh ana no me pese me ba mu hamba mu abe nsem bibiri tie mfansi status and no ana nanti anyum no do to mu nyina mo da ko pa ye ko I finally no nyankopon hiro bibia papa na asema me kan che Ghana fo yina se ye musicians no mama ye support wo mo ye de no okay do nyankopon e de amaye no
na yenya say so obi kosoro a ya bebo na amne dusoro onye kosoro pe na ayede ne ye twene ba fam eba sa emwayen se nipa ne koso mo yemwa me koso mo ba no so no eba nsa omo so be yentem enye se obi koso ne na ba na afa esen ko foforo sa na nso eden but ye ma wenim ko no ono talent no yini na apie no bra foforo no so be ba sa etise dua ana se amangudua efefe foforo ko na foforo aba sa na tie na yenya say musicians no we ekunenimu a yaka we say watwam we onye we anwom to so twam ben ne wom ipone to nwom ya momie embrace Nigeria for we omo musicians na ekambo no wo ho ti no mo nwom edu akire no we bobo pa 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 o mo se foforo beba no so bebo pa pa na pa pa na pa 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 the same thing ti DJ na egbo a o mo se nwom no saso saa pa pa o mo se otimi ye but o mo se Ghana ha no obi abo pa pa na pa 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 na pa o mo ha no obi akobo to right DJ na egbo a onya do beto aso kofa Nigeria de end beto aso nti mo se oya o se we kwa ti se Nigeria nwum we na betima asen akonnect no akonnect yebo we ya mo si yebo we na obi akofa som reggae bibi ehete a mo me mo nsa so saa na de foforo nso won saa la no ana de me kan ntia se adwenem entasum ana o da meni da hopa aliki o mi liki ne wa papa video so kwa Kwapia comedy nti so wo YouTube ya nti eno so search Kwapia comedy papa na ekohwebi aliki one of the dope comedy series na say na ya start here you release your own kakra obe enjoy kama obe Kwapia we twabi na onam na obisa na sama kwasi asem kwa na Mediane I'm strong Colina they with me I subscribe to channel we no subscribe to Kwapia comedy so no follow you Instagram so Colino_com and Kwapia_comedy and so Instagram one Kwapia near QUA PPIH it's very necessary. It's very necessary. QUA PPIH comedy Aliki one day born one day die. What did you? Was it? What did you? Was it? What did you? Was it? Baba.